haria Njiro riu ni marakayane kwaga thitima kwa ihinda iraya undu uria mugite ni ucongeririe kuhutuma kwa biashara ciao na njira nene makiaria hindi ya mururungano wa gutetia undu uyu. Aikari aya ni mathiete na mbere na kuga ati thirikari ya kaunti ro hamwe na thirikari ni mateanĩirie kuona biashara ciao riu ni ciacokire thi na thengia ya gucio gukorwo igicoka thi huku ugitiri na gukiambatira na njira nene kuona ati nginya matao ma mulika mwizi na maria mabatie gukorwo magimateithĩrĩria niguo makorwo makiona thayo na kuhura biashara ciao hatari na gwitigira riu ni mahorire gutiri undu mekaga. Aikari a Njiro riu ni moete mathige makiuga ni manogetio ni guikara nduma-ini kwa ihinda ritanyihiire mieri 3. Amaritwa makwa njitagwo Zack Njoroge na wa mbere haha ni Njiro na twina thina wa thitima for about mieri 3. Thitima ni ikoretwo ciurite guku na ni transformer ya haha yeheririo na ni ari njega na riu thutha wa kumieheria ni tukoretwo na thina muingi muno tukageria guthii gwa Kenya Power tutiteithikaga. Ni makaite kuona ati wagi wa thitima kwa ihinda riu ni utumite mahinge biashara ciao na uguo kumatwara hathara nene. Zimepotea tangu hizo mabiashara zifungwe. Watoto wamegeuka wakora hata hawezi fanya nini. Sasa usiku watoto wanarandaranda hawezi fanya homework. Aria mahutetio muno ni acinireri a indo cia thitima thibitari. Sasa hiyo wameja hapa. Wanataka kufanya homework, next week wako shule na sisi wazazi kazi zetu zimefungwa hapa. Kesho tuna mtoto na bag na hatujapata hiyo school fees. Hao watoto watasaidikaje? 3 good months walikuja hapa wakatuambia the last 3 good months ati wanakuja kuchukua transformer yetu ilikuwa mbaya, wanaenda kuifanyia marekebisho. Of which before hiyo 3 good months ifike hatukuwa tunaona ubaya hiyo transformer iko imeharibika. Of which kuna kitu kaliendelea hapo na tutaki kuambia. One matetete ati wagi wa thitima ni ucungeire kuongereka kwa uhaguku wa ugitiri makiuga ati ciiko cia wikinae ni cikoretwo igithie na mbere makiria mathaini ma utuku. Twina thina muingi wa thitima tondu nginya security ciana citu irabidi mwana no aingirire nyumba tene tondu security ti njega ona mwana wa mutuma nduka no mumagaririe tondu ni aguthwo mbeca nako. Riu ni morete Kenya Power na nyitite migweka mituki kumehereria thina uyu na niguo matige gutara hathara yumanite na wagi uyu. No tuhoe muno Kenya Power meke rothe mangihota matucoke. Ngirivotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Triza Wainaina.